Buyoqqa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmattуу жамаат, hurmattуу туугандар, амансыздарбы? Биз кайрадан Кара Суунун Акжар айылында бир жакшы жылкыны тартуу үчүн келип калдык. Чыгарылышта туугандар сиздерге Тура Табанын ушундай теги күчтүү жылкысын тартабыз. Жоон жолпу келген быштысын көрсөтөбүз туугандар. Азыр алдыда маалыматты угалы тек дегенде кайсы аттын уругуна барып такалат, ошол боюнча мүнөздөмө өрөйлү. Тура Таба, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, гел Замир. Келип калдык. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Жакшыбы? Элдин кызматын кылып атасызбы? Колдон келишинче бар. Жакшы азамат. Тынчсызбы? Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр. Бүгүнкү чыгарылышта айтыңыз. Тек туат дедиңиз, Тек туаттардын балдарын уруктарынан ушул. Теги бар ушу Суркоянын уругуна такалат. Биз ошо Жаллабаттын базар коргонунан Болот жылкычы деген кишиден алгам. Мен келишкан Болот жылкычы десең, Жаллабат уругунун 70% тааны жаш балдар эле таанып алса да ошол кишиден алгам. Болот жылкычынын колунан келген ошо. Ошол аксакалдан алгам. Аксакалдын колунан келген экен да. Анан ошо урук алып алайлы деп ошодон алганбыз. Балам, укам үйүргө коюп неме ала турган болсоң, урук ала турган болсоң, ошо тектүү жылкы, теги күчтүү жылкы. Сонун уруктарынан ошон саткан эле мага. Ошондо азыр бул аттын жашы канча? Жашы пишти болот. Бул эми пишти болот. Жок, азыр пишти, жазга жаңасы болот. Жазга жаңасы болот. Тишин ачып көрсөтүп койсоң арам болот. Ошондо ушул жылкы Болот жылкычыдан келгенби? Мунун атасы Болот жылкычыдан келген. Ошодон кулун алдыңызбы сиз? Ошодон кулун алып, неме ушул өспүрүмдөрдү неме алдым да. Өспүрүмдөрдү алдым. Ошо бул Болот жылкычыдан алгам. Ал атты кандай улактарга чабып жүрдүңүзбү ал атты? Жок, ол атты мен чаппадым, мен үйүргөлө алдым. Ал киши өзү айткандай, бул ошо Жаллабат оронунда эң күчтүү аттардын, 11-биринчи аттардын ошолордон, ошолордун 11-биринчи аттардан ошондой деп саткан да мага. Анан атасы ошо колунан кичине аксай деген улакка неме болбой калды. Деген үйүргө аламсың, үйүргө алсаң, ушудан урук алып, тектүү жылкыдан урук алып алгам. Ошодон мен алган элем ошол кишиден. Ошол аттан биздин Кара Суу районунда Мамажан айылында Аттокур ажы деген акалар бар. Ошол аксакалдын досторунан болот экен ол киши. Анан ошо тааныш тууралуу ошолордон неме алгам да. Ошол ажаканын тааныш досторунан болот экен ошол аксакалдан. Ол аксакалам кийин неме алып сураган экен, эч коркпосун, теги күчтүү жылкы. Ол эгер теги начар болгондо мен сенин укаларыңа бербейт элем. Теги күчтүү үчүн ошо сенин немең менен урук алып алсын деп бердим. Ошо неме болгон. Ошодон алгам. Жакшы. Эми атасы ушундай эле өңү дагы? Атасы кудду ушундай эле. Буга караганда сал тикараак эле бирок. Буга аз мас тикараак эле. Кудду ушундай эле. Бирок бунуңуз дагы жоон экен, жоон. Энеси да көчмөр жоон жылкылы да. Энеси кандай бей болчу? Энеси Тору бе. Бул өзү туулганда, шоколадный цвет туулганда буроң болду. Кийин өңүн өзгөрттү. Бир жылдан кийин секин бурул болуп барып, азыр уже куду атасынын түсүнө келди. Атасы куду ушундай неме көк немеле, сур көк. Азыр бул ат эми улакка чабыл элек, Бул чабыл элек азыр. Эми ким ала, Суркоян сүйүүчүлөр болсо, ким мен ат кылып алам, мен парабайштап өзүм тарбия алам дегендер болсо, келип көрүп алып тарбия ала берет да. Жаңылышпайт буюрса. Кудай кааласа чыгат бул аттан. Ама көкүрөктөрү келип калыптыр, сапсын. Көкүрөк жүдө катта. Көкүрөк жүдө катта экен. Анан көзү ham тирик да. Кабактуу десеңиз, Кабактуу. Кудай кааласа мен ат кылам деп сабыр кылып тарбиялап алган адамга Кудай кааласа жакшы. Ишеничтүү ат болот да. Азыр бир тишин көрбөс койсок кандай болот? Боло берет. Макта турушу бышты экени далил ката тишин тартып. Тишин ham көрсөтүп коелу, анан кийин тишин ачпады, башка кылбады дебес. Өзү негизи жоош, эми бөртө баштады. Эми бөртө баштады. Жаңасы бар деген. Жазга көккө жаңасы болот. Тарбияны кандай бердиңиз? Эми мен муну тарбияны берип эле неме ушу алган адам өз тарбиялап алат деп биз ушу китабга жүрүшүн гана неме кылып койдук, минип. Эми алган адам өз тарбиялап алат.
Yerdegiler var dele görgen o ulaka dele çağap başka dele var ulaka dele alıp bak dele ne var. Hem kim alsa hem özü terbiyeli alat da hem bunlar terbiye öğretti. Bunlar terbiye göretti değil mi? Hazır hem şu basarcı olan kişine ne mal var ver minip işte yürüt ne var keleşegi var da gene. Mına dostlar. Жоғыштығы қандай Тұратова? Juda joş. Juda жоғыш bu? Joş. Tamam. Tamam. Ben jegen içkenden 100% cevap verem. Aha. Az atası ne oldu? Atasını satı vergenmiz. Satı verdiniz Ha, mi? satı verdim. 2 yıl yürge vardım. 2 yılda 1 yılda 2 erkek tuldu. Aha. Keyinki yılı bir erkek tuldu. Biri hazır men kolunda, biri ülkelerim kolunda. Hem oşalarda yürge olaşalardan olayım. 3-10 tane alkol verişim tur invalvaydı da. Baytallar var mı? Biyeler var. Beyler var. Ha, biyeler var. O da kalsa oşalarda yürge var da ulan tağızım. Emi bunun bası qancha olur? Tektüğü жылқы izleyenler için. Tekli julkun hem bizden alganlar hem faydalansın hem yaxşı kılıp niyetmen, yaxşı niyetmen alıp urup alam dep, at kılam degenler faydalanıp yaxşı neme terbiye alıp at kılıp alsın. Qancha dep koyuyorsun o? Bası 300 bin. 300 bin ha? Ha. Buna dostlar değil mi? Gelse gelip minip görüp anan bağlaşa verir. Soğudan жүргізер olur da. Көңіліне жақ қалмаса. Emi bu şunca azı bıştısında şunca joğun eken dağı joğun olur da bu. Құда қаласа. Құда қаласа, мен көріп тұрасыңар ғой, ішіп жебесе, денсаулық жақсы болса мұншалық неме болбайды. Takağa joğuş ha? Ha. Бардығына жоғыш. Densoğluğu tuyakları taza. Бардығы таза. Еш бір жерінде неме жоқ. Көкіректерің бар. Көкіректе кептаттың көкірегінде yok. Öz kökürögü şunda öyle çoğ attın kökürögünde eken. Nomerinizi aytıp koyasız bu? Номер бі 552 менен Aha. 84 84 02 84. 84. Boldu. Mına toğanдар. Surkoyon'un uruğu uşul Turatovanın bıştısı satığa çıktı. Aldı da ben nomerge жазып koydum. Surağanдар çalıp baylanışsanızlar. Bolot. Kuda kalasa at joğun at bolsa gerek. Turuşu azı da joğun eken. Anda o sodanızda versin. Hayırlı sizlerden işin gerek iyilik versin. Çok Elden rahmat. hizmetin grubu jogorgula. Aytkanınız gelsin.